Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Puhaba Syedalun Bandung. Hoka simran pasai. Nya pule ti timran pasai pule tarajah yang anu maya mujin mengidung yan. Hoka kah Imran pasai. Imran. Imran. Yang kaluh kaba fitnah hai binatang haram jadah laknat tilah kafe PA, kafe Syiah, Rafidah, Asyam munafik. Yang kaluh kaba fitnah atih lunyan ka bertanggung jawab. Ka bertanggung jawab. Yang kaluh kaba fitnah Asyam munafik. Hai kaum musyrikin. Hai Imran pasai. Kalau do kile tiga lam kubang kebu hai binatang hai. Yang kah tuduh lonyan ban Bandung fitnah hai binatang haram jadah. Ban Bandung fitnah yang kaluh katebar kelon. Nyan Bandung fitnah hai binatang haram jadah. Kayu bertanggung jawab tiap bak gure laknat tilah simudi mesranyan pu kesalahan lun yang kah pegah nyan. Kayu bertanggung jawab tiap bak gure laknat tilah kah yang. Kayu bertanggung jawab tiap. Jadi baik ikut serta ikut ba fitnah hai binatang haram jadah keloh mata saruk. Hai Imran pasai mata saruk. Muka bui. Muka Fir'un. Bijeh nisam. Nah senang ngate ke mata saruk. Ase berhala kah hai Yahudi palih keloh. Ngon Yahudi mentonggot akai Yahudi ketimbang kah hai Imran pasai. Hai Imran pasai mata saruk. Ate saruk. Akai-akai ke sigo hai binatang palih musaruk. Pakon cangklak that bak kabar fitnah Asyam munafik. Pakon. Katlung bi jawaban dia. Katlung mat kitab suci Al-Quran berlagi buat lun yang kalih lun pubut. Yang awakkah tuduh nyan. Termasuk gure zalim awakkah silahap laknat tilah mudi mesra. Yang bintik-bintik muka lagi Cina pajuh bui. Bui kap tanggung jawab. Kah anak ri lung dah bah. Apres tengah mong kutet duduk kutet nan bah. Mbak. Ke kah pakai krim ke suara aku ke krim video ya aku ke muka ke hibui ke. Taruh pi muka ke. Muka ke jemur bui ke.